Clash of the Stars pay-per-view en dutan tuna hianin ati dan kan sil don chuni ama seberin Appstore mo Playstore en lutanga LPS Play kha in install don ni chuan in installa LPS Play a chuanin in lutani chuan home tite TV tite live te menu tite khom ta live a khan in lut pheita ni chuan Clash of the Stars khain huwa en khain tum ta ni ma se theng kha remote lo ta chuan Clash of the Stars han in luta ato pera please create lien pui sen create sen a khan in lut don ta ni chuan a chung bera in ming in taipang chuan a dot lia in phone number chuan in email enter referral code ta hianin in number du in chu theini chuan kan sign in le don ni in email book kha sign in mail a khan OTP ron thanga verify and proceed the chuan ala zo lo ni a sir ber menu a khan in lut lenga chuan alai taka khan in my wallet tiom tani my wallet a khan in lutanga recharge wallet a khan in lut leng okay chuan lpsplay.net a hroilu cheunga enter the amount a khanin cheng za in taipang make payment karta pay du tanin karta khan du mai tur nia gpay mo thil danga pay du tan upi a khan lu tur ni kan upi id kan chuleng pay 100 your recharge has been successfully completed on tia e pai lut leng ilo pay zo to ta ai pa ilet le a heta hianin ila in theilo ni chonin he ap sem thar hlim cheni wang hian problem thei hi alo ma ma se chu apoilowa lpsplay.net a khanin ilet lenga hera chang hen hemi browser chang hianin en thei don ni lpsplay.net a chang hianin a en thei thowa chon heta chang hianin live a hen lutanga Clash of the Stars a ilutanga I play yang chuan heta hianin LPS Fight Night masa ami te ho kha I loopin a video hi oma hi en thei ni chuanin I payment kha a fel to ni ti chuanin me ni sompali a chuanin live in ron chhonga munom te takin in lo thilon ni he ap india ram base ASEAN ani awang hianin foreign atanga lo endu te tan khanin boina engma om chong lawa lpsplay.net atang khanin tuna kan process ron soidan zong nen khanin ain angveka khami kha zom chung vekin in envevek thedon ni